سفر کار لسر دروستکردنا ترومبیلێکی دکات. ئەو کار لەسەر گۆڕینا سیستەم و دەستکاریە درێژی و بلنداهیە ترومبێلان دکات. هەروەسا ترومبێلên nû ji parçên tرومبێلên kevin çê diket. Bilindahî, dîzayn û corê gorankariyan li gor heza kiryaran dروست diket. داتا شهر داعشا برادرێکی هەمارێکی نەدەف من مە هەمارێک چکرد تەکلیف کرد پلێتی و پلێتێستیر بۆ شارەی سێرەکە جان دەرکەت و حتا نکەژیال جەبهەیەل فێگافکیال سەحێلا من گەلێک حەجبێ بلندکردنا سێارە کرد و چێکردنا سێارە و مەژی دەست پێکرد و مەفشولە کرد خود جیاوازیەوانات بلندن تایرەتۆ دەرکەتینە بێ هەکوت بژن بێ چەمەلوغن بێ ئەودینە پای جایینە نەیت مەسەلەن شارعی ناچەبن بێنەوە بچن ئەvە ئێکەشوان ترومبێلên ku westa seferî durist kiriye. Durustkirina vê trombêlê 4 meh pêçoyne û ji parçê 10 trombêlên din hatiye durustkirin. Em bi hev re bizanîn ciyawazî û hêz û şiyana vê trombêlê digel trombêlên din çi ye. Bilindî û hêza van trombêlan sê caran zêdetir e ji trombêlên double axel. Ev trombêle taybet bi rêkên çiyayî hatîne durustkirin. Ew rêkên ku hatnûçonê têda dikin, trombêlên din nikarin têda bên û biçin. اف ترومبیلا تیتا بکاریدم بو جهت چیایی وکی عالمی بجنه افراد کارتینن بو مسابقه بو سباق ترومبیلا وانا بکارتینن وکی دی کتا ناوی جی ما یکی دا پلنگ بارزان من اوابو بچکاتی وارد از من حاج ساری چیایی کرینا و دی کرو و من ساکر جلف فدی باربالا و جهان خره مجی حاصل جلس سرویشو لی هبو من ساکر اما الحمدلله حتی فقط از گشت می واسطی باشه هوا 2 سال است و افرادت کم Dimavê 2 salên karkirinê seferî şiyaya 2 trombêlan durust biket û gorankariyê di sîstemê zêdetirî 20 trombêlan da jî biket û berdewam hewla berev pêşbirina karê xwe dide. Nayf Ramazan Rûdaw Duhok